Extraction kabiri. Gutegereza birangiranye n'uyu munsi. Ni Tyler warapfuye amezi 9 ashize mu bitaro. Yari yarapfuye. Ariko wararokotse. You fought your way back. Wararwanya urupfu mpaka uragaruka. You just have to find out why. Ugomba kumenya impamvu rero wavuye muri ubwo rupfu kagaruka mu buzima. Menya impamvu. Chris Hemsworth karimo cyane yagarutse. Robe, We got a contract. twabonye kontara. Babonye kontara. Ivuga iki? Robe. Na film. Fire. You were the client's request. Abakiriya niwe bavuze kuri buze kujya gukora ko kazi baduhaye. Wabaha kontara bana bakajya kubikurikirana. Robe, fire. Fire. To fire. Mu gice cya mbere twakiragije yapfuye ngo yararokotse. Yararokotse. Yigarukiye. Bo bahabwa akazi. Bakamuhamagara akajya gushyira mu bikorwa iyo kontara. Tugira bataragira we. Tabaye abana. Robe, bana bato mumeze neza. Why did you come back for them? Ese kuki wagarukiye bano bana? Uramuzi? Tyler. Yeah. Tyler. Robe. Fire. Getting you out of here, okay? Mwese ndabakura hano sibyo? Ndabakura hano. Abicanyi. Fire! Do! Burya fatamo imbunda urabibona? Katari umusivile! Do! Fire! Do! Fata chance mwana! Urabe! Byasubiwemo! Buri munsi filime nshya! Urabe! Extraction iyi ni kabiri.